Jebas pada jenggeng. Mana jong gering. Beli lah kok apa boleh. Cewek lo Andi. Pakai dan ente. Pas bagaimana hari? Tahu kah? Bingung. Le, demak di cabe kali. Jangan kalau norah. Engkau kia. Ya, mana yang kalau norak sekali gitu. Oh, lah karena benar tau hedeteng. Lah dia bain. Aun tar ngala apa uding baho lilo. Ken malilo ka tomanan. Ah, lah kenapa awak tak larang setia? Layu angkat. Lah yo ada burungan. Jangan kalau norah aku itu mo. Lah yo tolo kere temo. Jangan kala lamang kat. Noranja. Noranja. Iya 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 ayo ayo ayo. Ho? Apa Kak Tuan? Ya, mungkin tabuk ke WC Kak Tuan. Ya, kenapa Kak Tuan? Cecil cek mau bui. Lapar ho. Pas tak denger. Dedok. Cek lah ngak kenapa? Pakai nubuk tabuk. Kejerah ngala akin ho. Pola lo ajeling. Cek tepape tampe. Wah, Kalau tahu siapa pernah ho. Gedur kalau di ora. Ngala tuli. kah? Mula soro lo nyaman Nara. Le, sering lah depa. Ayo pas lenai. Ayo itu naik teh. Bah, orang kalau lepeh he. Cileng jo baun jo. Pada kuncut-kuncutnya. Atau mana labu lagi. Yo makin kota ko labu ki ya teh. Mana dia pente he. Makin labu ada sembe. Malah imbu. Pola nang ko luan dimma yo. Sang ko ada seman ngarai. Kemarin pas siapa sana ya? Toh, yuk bisa yuk. Bisa yuk. Atau? Buka. Bilang kok iya. Toro toro jegelem. Male-mole lo ka tuan. Iya iya kang. Tasip. Tidak ngodan aku erosoroto. Alhamdulillah. Apa ya ho? Mau meringatkan me bisa kenyang. Kak lolos tuh. Tuli apa ya Kak Tuan? Bila cuma lecuat tok. Ya, mana lo tuli tua ho. Mbok, apa Kak Tuan? Oh iya Kak Tuan. Kejar apa pau senengnya beringin polong kan lah. Kata lah tua kapi. Hah? Aku suruh molong pau. Dulu pernah molong pau. Sedang ada pak ke atas. Ya, itu kenapa? Ada kok labu sang kelasangan. Lahu, suka ngupain orang lu boy. Oh kan cek jeren. Terus pas apa saya soro Kak Tuan? Bapang taher. Nih serjuang maliandi saya kakan. Oh iya pecang hede Kak Tuan. Sekalian lagi jual ke buk musai. Kok kan nerima apa sih nabain? Yud, itu senyaman kok sesarap. Kok molong tibi asro sarah. Nakala tain tos ongku. Mau tak boleh. Silang kan bisbit tolong gitu ki. Nyela nanti dina. Oh hintar ngapang tahe. Aku ngelembu. Kali kita kan. Ayo tuh di tuh. Sari waktu nih jing. Saperhati. Ya peles kasa. Ada apa tuh? Ya kali ngalatang masa depan. Pang tahe. He. Babang tahe. Hadir Kak Tuan. Udah apa? Yeri ya beda parlo naga hedong. Ya toju kan narik. Ya latina Kak Tuan. Ada kopi nah. Tukang mesang tewas. Je mun bapang tahe kebaik keje ke kapi. Cereng bina mate kaperakeun. Lang kok kan sakeje. Oh. Beda perlu apa Kak Tuan?
Minta tolong rapang, wak pao senang beringin, ro polong akin. Pao si bundim mah kak tuan. Jaring itu banyak pao nah. Lo ruwa sa barang ding mat nari, ro. La polong aki watuan na. Iya kak tuan. Polong ngabil. Telasan. Wah, tak perlu atalasun ke tibing kok ya kak tuan. Ye saiki lah, pas mangkat kala. Oh iyalah monde ya. Kasilin seragam ke lu. Pas sekalian, jual lakin lagi, kebuk musay jo. Aduh anak. Jauh ke lu kak tuan. Ang kun pog hoy pay. Pentenya nyaman nong pakai geledek, pala cuy aja. Ya monde ya kok lapas raga hedo. Kok himole lu ya? Oh iyalah. Engkau pas utiwi kak tuan. Tuh, tepak domo ongku mun setia. Bering kok melemi orang larang. Lereh, sesare. Ya tangan di letak salpak yang kui. Loh, lo kemakar itu. Itu tinggal lihat kecingkun. Yang bener budi nengi pau. Oh dah tuli cek otre, mempong bromo. Nanti kak tuan bila saya meliaki nah. Tahu nakin ngaku esena beria. Betul tak keren sekali. Loh, tak apa-apa. Teh, lu yang kok cukup meh. Lu siapa ruang? Macung galun si molo. Renti ya nasi sorong. Lalu co. Kamu lu co. Siapa balik? Tuh. Usaha apa buah kal tai? Loh, detik ka na. Mana orang yang polong? Tuh menan. Lah, tak kerja situ. Turun tuli. Iya, Teng. Sabar. Wah, tuli. Biar suasana katong bingko. Iya lu, Teng. Melarat, Reng. Balin poleng Arya. Iya, Teng. Lagu. Iya rapat, Teng. Kayak ngagojo. Pasti kereng. Oh iya, Teng. Mon ruang pau na siapa, Teng? Ajo ding kamat nari. Kan lagi ya. Aku. Gedeng-gedeng rek. Letang je.